সমস্যার উদ্ভৱ হ'ব বা প্ৰয়োজনীয় কথা বতৰা থাকিব সেই সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমি তেখেতসকল Ingdeng ko Rasirkep All Assam ME Teacher Association pen patir piponsi Bilaji Higher Secondary School Borbeta District along by conference thang ni phain ko rai siarni arni sia pharman pedopon Bangso along Karbiang long angkang bichilang sa ME School athan bang mate Headmaster Sir Suren Kramsata Chetongdun Sir Suren Kramsa lang lilo kethan pining anarta ng Choksi All Assam ME Teacher Association na hinpen Sir Suren Kramsa phan Chipadia Saideng pon Lapen Sir Suren Kramsa phan AAMETA pen misen nanong ita pajir pon Uthonga Jipen Ananbe 365 News India